tak kawan ing pamanukan tak tokong nakalung sing dawane sing awit gulu takang batuk ya nganggo kalung sing gulu marani batuk kaya India bae bocah bodoh ya angel tutu batuk kian batuk warna loro batuk kende bakal digoni kalung meneke batuk kian pokat kita mah kaya India ya bu kene marani mene kaya India ora kau baca sing kene marani mene yang mantakan kita gaber lah nah kenalan lah kenal pengen kenal aku nih sebabnya aku tresno karo kowe terus bakal wis kenal tuli ning peteng-petenge ning nguri panggung sepi arep kenapa pada oho ini tinggal wong lanang zaman sekian ya nembe kenal jawis ngajaknya kayak konon sampean anane siapa sih kita keluarannya bakaning Wanajaya arane Wancis iya aran Wanajaya bakaning Argolis arane Rasidi iya ning gabus arane Cidok iya jadi kita nendi nganggone beluke Roimin bae iya ya wis arane pirang-pirang ramayaken nak apa aku terus nakar kowe hah aku cinta padamu tresna iya cinta iya orang pengen orang doyan wonge tatuan rambutnya gondrong preman kayaknya mabuk rambutku gondrong tapi aku bukan pembohong tampangku jelek tapi aku intelek no kayang gento wong bener-bener ngewong intelek apa pada bahasa Inggris ora bisa cok kaniaya ning badan bocah wadon kok sing riak itu panas beli panas bara cok kejog bumi cok ping telu eman-eman teman rombongan Wancis ya motor bocah wadon model mangkenen kosinan biang ceh temenanan bismillahirrahmanirrahim nini ukus-ukus kaki ukus-ukus ndeleng batur katone bagus-bagus barang deleng raine cidok persis kayak tikus la ilaha illallah gejok bumi tinggal iya wow demen reang demen ya nak selesai demen ya su demen wong ayu demen ya demen temenan bae rakoin salah jampi nyembure temenan bae min bayar ke temenan masa boroan duwe dibayar temenan oh sing duwe temen bakal beli ning panggung mabuk buru-buru mengkono kubu waduh bocah perlu dipai jampi apa kene balas dendamnya aku bakal ning panggung bae bu sepisan maning pindo nih ganti jampi nek hong wilaheng awal nguwung bumi langit suara ada rakayat urungan awit yang rupan yesun rupan yang alit wong madep tingkem wong madep sirep tak sekot hati dia bocah wadon pun sing denok templon sing murup kaya sinar yang rembulan welas sing badan isun kacau kowe pintu iya dingeri sirah nyilaksak madran kayang konon-konon bae jampinak iya ke tebu ireng lulusan tebu ireng genap gampang bae demenak demen begalah kok demen maning demen ya demen apa nih kita nirai enak semuanya batuk pada karo batuk yang Roimin pada cungur lah kagalenge tutu cungur kini tutu cungur mata nira kayak gini sih tutu cungur apa jakuno apa putil bakal cungur menjadi nongkrong kima putil pada cungur lah kagalenge kayak kutil lho iya kayak kutil iya kayak laut tinggi wong lanang nyerotok wae demen galah beli aku cinta padamu I love you no way no way ya Priwesi coy jangan begitu dong
Ih tingedi preman singen di siku budi tingedi ya ampun. Ya Allah, bakal sedelok bocah kayang kan. Amit-amit cabang bayi kita aja sampai dua laki kayak konon bu. Nok, enak. Bahkan dua laki kayak kita sedap. Wareg Warung tidak lara. Orang pengen. Demen ngarep. Aku nih cinta padamu. Beli. Dua iluh. Orang ini ngemik diulangi maning. Nyembur temenan tan. Bagian seorang karo kang wanci sebaik kita bayakin. Cok. Priyon Mas, Dua kemat sing panti beli. coba diping telu, Diping telu. Uyang. Mista Beraja Utama. Mista sepisan. Nah. Beraja Pindo. Pindo. Utama ping telu. Telu. Sepisan Pindo ping telu bocah sahabat kan ya. Sahabat kan kok bawa diri dong. Bakal tak rencet tak ringkus sih. Ya bisa diwara bae. Bismillahirrahmanirrahim. Niati sunarep mata kaji kemajaranku ya. Sing di kemat tuduang balik nonton tarlin, sing di kemat tuduang tas balik masar. Sing tak kemat bocah wadon sing gemblang mayang, sing ayune langka pada-padane sing ana ning desa kene. Sing arane Nopina teka welas teka asih manut ning diri isun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemajaranku yang tak dipakan iya. Aduh, dasar blenger. Awak merinding kabeh. Dasar blenger rabot. Ya. Wong lanang kos kasep temen sing gurian baik ya. Tahan Mas. Ya, kos ganteng. Ajemaning deleng batu kan deleng bun-bunane kaya wis ganteng arek wong ganteng mah. Ganteng. Ya kan? Iya. Sensor, disensor. Wah, bocah dikenang jaran goyang. Wow. Mesti lagi apa-apaan, Cok? Ya Allah. Aja tukaran kene, kagoreang kene mah. Mas, Oh, yang sampean ku kosi ganteng temen sih. fitnah. Kosi Tidak boleh kasep, kosi lenjang. Ya karuan. Kelilipan apa sama? Moderai batu melulu juga ganteng. Yen awan dadi bayangan, yen bengi dadi impian. Toba. Gombal marang sapu jogan, wong temen rasa disita. Wayang temen yen beli lakon, wayang temen yen beli ketunggun. Tobat. Anak pribasane duang kasih wong ganteng. Tunggak jatining pesarian nyandang asing kayang apa, ketenger mangsa burung adu wong ganteng. Duang ganteng kulane demen. Eso lale, ewalele lale. Gombal merang sapu jogan, wong temen rasa klesedan. Turu miring kaya kesanding, duang ganteng. Turu melumak kaya ning mata, turu mengkurap kaya ning iringan. Aya karuan wong ganteng menganjel bae ning mata. Kelingan baik kenang imane, kelingan baik kenang ganteng.
kasepe kelingan kenang bener. Aduh halah ya kenang ganteng. Esa esa lale walele lale lale. Esa esa lale walele lale lale. Anak pribasane kalong cilik sinabagudang. Wong daman sumadat rasane ngati wong ganteng. Iya. Aduh kakak, aduh sayang. Ini Kayak kebayang baining mata, kayak kelingan baining pik. ini Awan Saya bagi merinding. selalu katon duh kakak. Aduh sayang, wong ganteng, wong kasih. Aduh kakak, sing paling ganteng. Esa esa lale walele lale lale. Esa esa lale walele lale lale. Ingat baining emane, ingat baining sayang. ya karuan Lekuatnya wong manis meseme, wong ganteng. Iya. Wong kasep kelingan bae kenang matane, kelingan bae kenang cumureng, Cur sekutil. kelingan bae kenang batu, kelingan bae kenang lenjane, kelingan bae kenang batu. Ewa walele walele lale lale. Tane demen kang Ewa walele eso lale lale lale. aduh kakang sayang, duh kakang wong ganteng sing paling eman. Lagi sore Riku ratus ati si wong ngapa-apane, duh kang idi. Iya. Aduh sayang, Ini apa nih Jenok? ini man katok. Apa sih? Itu tugakan. Ini man katok, ini man katok katene mane. Duh kakang, Iya. aduh kakang, gula rasa edan. Kenang sampean. Esa esa lale walele lale. Kita ada depan. Oh, kau suka tuh banget. Walele Asik cinta, lope, lope. lale lale. Lope. Mong. Deman. Beli baik ah. Kita ada depan sih. Oh, bocah pemaksaan tidak boleh pemaksaan. Kurang ajar sampai emang ece nih kita kok. Oh, Sampai ada demen sampai ada beli. lu kalau ngisin ya. Beli. Nak, Apa? bolanit di wong wadon aja lokat sembarangan. Swarga neraka anane ning sangkem. Baru boleh. Apa sih? Esuk-esuk dikirimi jabur roti, wedange kopi gara-gara cangkem. Esuk-esuk ditapokin ning tangga gara-gara cangkem. Swarga neraka gini gini. Bulan aja sembarangan, bakal ngomong, bakal ngucapakan wong lanang kau aja sembarangan. Bagian blesak ke blesak yang mana kita ke wong lanang. Sira daman karep kita. Demen. Orang gampang. Orang gampangnya priben. Ya, kita Gak usah nyebut- pianan ning ngarepan. Oh, beli tidak. Saya tidak mau. Ih. Mas, Nah, kita mau wadon sejati gini mas. priwe sih? Wadon sejati kita mau mong. Dilani wong lanang mong. Sira mong. Mong. Dilarani wong lanang. Mong. Gelem beli nok. Lamun gelem karo akang, sira gelem beli tak wayu. Kita nih demen. Sira demen. Nok. Apa maneh? Sakit hatiku tiada akan terobati karena ucapanmu yang tadi. Ah, mana gak Mong. Kang? Mas, Bocah kegiatan Yuk. gini Kang Wancis. mas, yuk. Masa iya kita sebenarnya Sedelan ngelancang kayu, Mas, kuning yuk. Orang baik. Ke kanan. Bu, gerepot. Oh, masa iya kita ngarep Survei yuk, survei. Apa surmiku? Kasure dami. Ih, ku yang gatel baik panuguan. Bu, gamong. Ih, Wis ga. Kang, Mong, melayani wong stres. kelane gak demen. Menang. Baka Kakangnya demen
lini anak. Arep tak doroi. Senoke demen. Demen. Anak sarate. Syaratnya Kakangnya apa? pengen nambung. Pengen nabung. Senoke madep mana merem. Merem. Iya. Iya merem. Iya merem senoke madep mana. Kone- Tangannya mengkenen Mengkene. kabeh. Iya. Nyari wong demen Iya, Nen. wis film bae kita mah. Iya nemene merem. Menang arep tinggalaken. Masa yo kita demen kejahetan. Ih. Ciluk. Kang. Kita ada ditinggalakan Bu. Ya Bu, sampean ku ngalami durung kaidanan ni wong lanang ku Bu. Kita ku Bu demen-demen demi bocah ku mau kan kita ku sengit ya Bu ya. Yang Bu kok atone ganteng, kok si gantengnya kasep katon bae ning mata Bu. Kayak langka wong sejagat buana selumayang bumi sekurbeng langit. Bocah mau bae, si katone mata ganjel bae Bu kaya beler. Yang Kang dingin di sampean ku ke tempat kenai tak Ciri wanci Bagjati. Aduh mama tuan rumah ku makan lamun teman di Kang kulane melu Kang enteni Kang. mantep hujan da bebanjir. Ku makalah terjadi hari mantep kedan berpikiran. Aduh nyonya beri keliput tuan rumah rincing mana rincing nu mana rincing nawada tumisan. Terus mi. Mending mana mending mana mending ayah kumisan mama tuan rumah masa punadi. Bat. Cium lain negara lain cepat dibelanja jangan mari cepat mama tuan rumah anuman. Kalem kan nak. Dulu lain baraya lain Ari Belapati aduh sesepuh kumaha lamun teman hari mantep hujan da bebanjiran. Ya Allah. Wis ganang ah. Aduh. Ya Allah. Aduh. Siung bilang pamilit terus
sih, Wak? Ya Allah, bayaran mah aduh. Pira ke segede pira? Regane kendang pira sing gede? Pira? Pira? 300. Kurang selawe. Berarti 275. Sing cilik? Bayari pina? Maning ngendang bener taplok sudah. Salah sampean kan, Wak? Salah priman. Sampai ora sawer. Oh, bisa wer. Oh, kendang regane larang kan, Pak? Aduh. Nang, Priwen, Wak? pertama-tama kula arep ngucapaken bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Pak, Priwen, Pak? jere agama Islam Ganti, Pak. Bangsan di jereku. jere wong Islam nok. Kula sing akan sunah sampean sing jawab iku wajib. Iya, ya, Pak. Karena salam beli kuduning pengajian baik. Bener, Pak. Beli kuduning dibae setiap ana wong maca salam wajib dijawab. Iya. Karena lamun sapa manusia jawab salam, rahmat, barokah, hidayah kanggo sampean kabeh. Iya, Pak. Pengen pada rezekine Pak, Bu? Ya pengen nih kan, Pak? Pengen sugi, Bu, Pak? Ya pengen, Pak. Ya usaha sing bener. Pi. Kok jawab salah baik, Pak Sukiku. Pisan maning ya. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi salam ning kono nang ana sing beli wajib. Apa sih, Pak? Yaiku sang Maksudnya, Pak? ning kono bakal wong sembayang ning salam terakhir sing disebutaken fil alamina innaka hamidum majid. Imam meja apa ngomong assalamualaikum, makmum jawab waalaikumsalam. Baik konon, Pak. Mualsa sembayang bubar kabeh makmume. Iya, ya, Pak. Nang, Priwen, Pak? ya Allah niburi majikan mani mogok siranang. Nah, apa sih, Pak? Ya unggal dina ngguni pasien orang mari-mari. Oh, majikan sampeannya dari dukun, tak? Majikan kita ku arane ku titeleku Bapak Mbah Haji Tewok. Sakti kudu, Pak. Ya sakti yung dukun. Pirang-pirang pasien, Pak. Pirang-pirang. Wingi anak pasien sing Jakarta. Wingi kunang. Terus anak maning sing Manukan. Anak maning sing Ciprage. Pasien telu ku, Bu, alhamdulillah diobati ning bos kula ko, Bu. Waras, Pak. Beli Si Farkuan mati. Tiara dukun nambahan. Ya mudah orang bisa nambah nih. Kin dalam rangka apa sih Ranang? Rasulan, Pak. Oh, rasulan. Ngerasuli Kang Rohim manang. Si dudu majikan ku, Pak. Oh, Oh, ini gurih tulisannya, Pak. noktani adi sunati mane. Majikan wadon. Oh iya, nah bacaannya. Nokselia, coba. Noksel. Iya. Celia. Dari yang Siti. Ngan bencik, Bu, Pak titip. Priben, Pak? Ajak kaya wingi acara sunatan bubar. Tinang apa kamu, Pak? Gara-garane setiap bocah ngadueni keweden. Oh, konon. Ana sing wudining ula, Ana maning. ana sing wudining macan, ana sing wudining sepede. Ana maning, Pak. Barang kuwen mah bocah sunat ku wudining wulu. Si, bisa nih waktu bulu priben kudu, Pak. Wudining rambut kanang. Ya cerita ada priben kudu. Jadi pas waktune hajat dukun sunate tekanang. Iya, terus. Unclung. Dukun sunate bewok. Oh, Otomatis bocah sing diarti sunat ku melayu. Oh, dia nya kono, Pak ya. Awedi berebet. Sembuhan ta parahe nang. Oli telung dina bocah sunat ku teka. Terus, Pak. Antap intip ning omah kah? Ana beli je dukun sunate. Iya. Barang anu ku yung bubaran hajate gaya laka. Balik ya, Pak. Balik. Barang bokek mepeni baju sih Ranang. Terus, Pak. Daripada bocah kuwen melayu mang jero omah. Melayu mang jero roke biange. Selesep sema tulung sema. Ya nang apa, Pak? Ana wong bewok sema tulung. Barang anu mbok orang anggo soal. Ya Allah. Pencilak, bocah ku melek sadar. Sema ning jero gejane wong bewok sema. Di jero dik kudu, Pak.
aja dilabasaken